Özgün bazarında mына ушул жылкы жаныбар 380 миң сомго сатып алыныптыр. Boyu şu 1.64-1.65'tir. 380 mingga. Boyu 1.64-1.65 şartda bölçüşüp az boyu bilen özleri boyu bilen salıştırıp gördü. Ayrısı şunu görüyoruz da 380'ge alınıp tutanlar. Canıvar. Mıhtı. Boyu da büyük. Zor жылкы. Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер. Жана Байты канал катталуучулары. Бүгүн 6 октябрь тугандар 2024 жыл. Бүгүн күнгө жекшембе тугандар жылкы базардан буюрса жылкыларды чабараттарды көрсөтөбүз. Ар бир көрүп жаткан агалар, бир тугандар кол эретинде ушул видеого бирден лайктан басып коюңуздар. Жылкы сүйүүчүлөр 1000 лайктан ашып жүрөлү, буюрса чекеден көрсөтүп маалымат беребиз. Андыктан видеонун агына чейин биз менен чогуу отуруңуздар. Урматтуу Ош, Жалал-Абад областынын тургундары, Өзгөн, Каракулжа район тургундары, эгер сиздер үйүңүздөрдү мына ушундай сапаттуу кылып жасатам десеңиздер, ага фасадный фирмада иштеген агаларыбызга байланышасыздар. Ушундай сапаттуу кылып үйүңүздөрдү кооз кылып жасап беришет. Андыктан байланышыңыздар. Эгер кимде ким Байтуудан деп байланса, 100 квадратына 5 квадрат бөлөкө акция кылып берет тугандар. Андыктан өзүңүздөр да көрүп, ушундай сапаттуу, мыкты деңгээлде жасаган агаларыбызга үйүңүздөрдү ушундай кылып кооз кылып жасатсаңыздар болот тугандар. Экранга WhatsApp связь номерин калтырып коебуз, байланыша бересиздер. Андыктан ушул видеого дагы кол эретинде бирден лайктан басып коюңуздар. Бардык усталардын акысы, бардык ушул материалдар усталардан келет тугандар. Сиздерден болгону үйдү көрсөтсөңүздөр болот тугандар. Ат канча экен оба? Ат канча экен? 200 кем бар. 200 кеми бар дейт тугандар. Жаш канча болуп калды оба? Yaşı 9-10. 9-10 насып болду оба? Асыйга? 9-10 насып болуп калыптыр тугандар. Улагы? Улагы бар. Үйүрү? Үйүрү дагы бар дейт. Кайсы жердин жылкысы оба? 200 кем бар. Жок, кайсы жердин жылкысы? Gülbar. Гүлбардын жылкысы экен тугандар мына. Жаныбарды көрөсүздөр. 10 насып болуп калыптыр. Пародасычы? Yerki karabayırlardan. Өзүнө ошо кыргыз жылкыдан дейт тугандар жаныбарына. Бою канча чыгып калат аба? Boyu 1.65. 1.65 чыгып калат. Ушулла мына. Жаныбарды көрөсүздөр. Көкрөктөр дагы кеңир экен. Номер айтып коебуз баба? Номериңиз барбы? Телефон айтып коюң номерин. 220 59 21. Машалла мына. Угул батыраңын сонуңда айттым, көрөсүздөр. 200 миң сом кеми бар дейт, дөшөбүз дейт. Өздөрү көрөсүздөр. Жакшы, содаңыз берсин аба. Ат канча экен? 170 кеми бар. 170 миң кеми бар. Жашы? 3 асый болуптур, а? Ден сол тазабы? Таза. Улака? Улака чабылган. Чабылган улака же чабыл элекпи? Чабыл элек. Улак көрө элек дептир да. Кайсы жердин жылкысы? Лелин жол. Парода. Өзүнө жылкыдан, кыргыз жылкыдан. Ушуланда 170 кеми бар дейт эми. Номер айтып кой. 05 4000 19 28 19. WhatsApp бар, а? WhatsApp. Ушуланда. Көрөсүздөр, мына басып кет кеми көрөлү. Чакан жанан айттым аттан эми 170 кеми бар дейт. Сени сурайсыздар да, өзү түзүп эле кемит беребиз. Кемит берет да. Айтылган баадан. Канча экен булар? 170 миң сом. Жашыча? Жаңасы экен. 170 миң сом дейт жаныбар. Бул канча экен? Ол таза бунука. Булага чабыл элекпи, жаш канча деди? Эми жашта Жаш, жаңасы дейт да? Жаш экен. Bizcan sayılır. Бир жагын сайылек дагы дейт. Жака буруп койгон. Буруп көрсөтүп аркаларына. Жаныбарды. Экинчиси мынабы? Ekimsinde. Канча булак, а? Бул 150, бул 170 дейт ондар, эко. Көрөсүздөр. Наркын жашы канча? Улар тамай. Жашы? Жаңасыга өттү дейт. 150 кем бар экен. Ya burup koyun attı. Бери калып койгон. Ya attı burup koyun. Ана. Жаныбар. Болду же. Кишилешип калдыңыз. Номер айтып коюңуздар, экону. Номер 553 günü. 99 69 09. WhatsApp бар, а? Эконтен көрө бересиздер. Жаныбар канча экен? 200 кеми бар дейт. Жашыча? Жаңасы экен тондарына. Аттан да көрсөтүп коюн. Жаныбар көрсө, аркасы дагы жакшы. Сатылды.
Kaç yerin yıltısı? Mırzakenin mi? Mırzakenin yıltısı kent ondan da. 200 kemi vardı o kent. Parada? Özünle kırgız yıltı deydi ondan da. Cahtlar taza alır. Cahtlar taza. Boyu kaça çat? Ha? 1.55'ten 60'a çeyin var at deydi. Nomer ayıp boy. 058 19 18 22. WhatsApp para. Bunlar bir bastır koç. Ha, 200 bin kem var. Bu saatte canı var gene mi? Ha, falan. Ha. Muzakeden alıp gelgen okşaysın. Cö ha? Minip geldim. Şu tellep kaptırdı. Muzakeden minip geldim deydi. Zor geldim. Değil mi? Özür görüşlerim. Hatta canı var kaç ekene ha? Aa, kaça bu? 300 mü sam? Yaşı çaka? Yaşan çok kaldı. Canası. Moynu, John. Paroda çaka? Kırgızcılıkta. Bağımsız yakşı oldu buna. Moynudağı John. 300 bin son kemi vardı içinde can vardı. Kulaklardan ara. Kaç TL'lik saka? Ana kızıldık ha. Nomer ayıp koy. 74 mi? 94 94 77. WhatsApp para? WhatsApp var dedi can vardı. Bunlar yakın yolda da kalmış var. Tırtalanda Türk balığı ayran. Yo, o file başlat da. Ya tırtalanda atlan baş koydu. Sevedip giteyim diye. Darkaman geldi. Az kaldı. Pazar taşında ihtiyat bulmasan. Öğren gitki değil olasın. Nağçalığa çeken ne kadar? Ha. 600 otas. Yaşıtça. 3 yası iken 600 bin de otas. Boyun kaça çıktı ka? 1.68. 1.68 şort et boyu. Rusya. İnşallah. Bu kadar daha kendine. Şartların ortasında. Rusya'cı. Yaş kaç dediniz? 3 yası. Ula kaç aldı çavurluk? Görülek. Ula görülek tek onlarla. Yürü koyulmadı o. Koyuldu. Yürü var. 4 yıldan beri yürü dedik canvar. Taşacak şu kulun taşacak. Kulun taşacak şu 100% tek. Nomer ait koyun yürümediler. 73 milyon. 00 59 93. WhatsApp para? Var. Maşallah. Canvardı görester. 600 bin kemi vardı atken yani. Yürüne garanti dedi. Canvardı. Maşallah dedim. Şol yerde canağı 380 alıngan attın. Sodaсын дағы қылып атса тоқшайды. Жеріне барып көрелі. Қандай болды, şu oyuncağı қалды біреусіне сұраймыз. Жануар 380 алдым деле, 390-ға şöyle şerigine эле кайра өтүп тұр. Эко шерик болуп алган экен. Шеригине onun пайда берип өзү алып калыптыр да. Ошондой болду дейт. Азыр эми Orası sekin. Siz canavarlardan görelim. Soda olan yerler az. Bunday kızıl soda olan yeri yok da başlıyor hazırca. Kaç kere atak ha? 250. 250 milyon. Yaş içe. 5 yası. Boyu kaç atak ha? 1.60 ne ödesi şey falan. Paroda. Bisikletten gelgen de canavar. Maşallah. Ulağa çaldı çağırlık be. Çalmadan. Zakşı mı? Ulağa zakşı beklendi. 200 dediniz ha? 200 dediniz. 250 bin insan kemi vardı orada. Ha. 200 tane vardı. Aklında hoş koyun. Atlar var. Kaç iken bu lan? 180. Yaşıca. 4 ası. Ulağı? Ulağı var. 180 insan. 4 ası yedik onlar. Ulağı vardı. Görüyoruz. Bunday soda olan yerden daha görelim. Tatlıgan real dubalarından daha görelim. Kanday yol atat. Sırayız. Ne atla çekin mi? 200. Yaşlıca. İkası. Kaça sıra atat? Canlı geldin de. 200. Kaç edek mi?
Cicimaş verdi verilmeydi. Güzellikle oynatken orada. Nasıl söyledim? Ah, oyunu John attı. 230 bin son beriptirli. Soda oynatken verilmeydi. Cazga 6 asya atken. Oyunu başkaça John ekinde canlı. 230 beriptir verilmeydi. Soda oynatken hazır. 300 lira aslan bir John ekinde canlı var. Çakandınday boyu dele orta. Yok John jolpu. Sını dağı dazıl. Kökürögü de aldı çıkıp durат görüp dostlar. Moynu dağı John egen. Nerede 230 insan bir atken. Belli beytat. Geçeki burul. YouTube'dan sıraz gördük hele burul. Keçe burul 93 binge satılıp turp onlar. Geçe koyup Kuşap'ta. Kuşapta berbe koygan eken. Bugün gayra 93'ke satıp tur özüne gel. Kuşap'tan atı da koy. Ana ıntımaktan atı gel. Egası buna bulam. Haydi Oldu. hadi fark koy. Ha iyisi. Sonuçka okuşsak göre sattık 93 binge gitti. Yaxşı. 93 binge kuşapta berbe yaz yeme. Gayra 93 bin so'mga sattık januarda. Böyle dostlar. Akırından uzaktan dağı atlarken januarda göre öyle. Januarın yaşan çok kaldı. Ekası yol kaldı. İkası oldu. Tamam. Ulan tamay. Januar göre öyle. Paroda Arada Karabayır özüzdükler. özünde Kırgız yılka. Januarına. Burbayçı ben arasında gösterip koyayım. Ha januarda. Akçası kaç aga? 110 bin. Жақыны. Сөйлешөбүз дагы. Сөйлешөбүз. Номер айтып бana. 704 менен 49 39 39. WhatsApp var ha? Ооба, WhatsApp аркылуу чала берет. Мына жаққа бір бастырып қойған ем, бастырғанда көрсетіп қояды. Бастырып. Жануарды көресіздер. 110 мың сомылы жақыны. Сөйлешөбүз дейді. Жақсы. Саудаңыз берсін ака. Шындай туғандар, каналға қаталтар қатталып, қол ретінде бірден лайктан басып қойыңыздар. Бүгін Өзгөн базарында жылқылар сода ушундай болот. Ар бір көріп жатқанlar бірден лайктан басып қойыңыздар. Тыныштықта, амандықта болуңыздар.